lishonile mbukeli wetindzaba la ku-SABC kanzi nalamuhla nitanato cathatha emkhulukhaya wato e-Auckland Park eJozi asivele-ke sibuke lethamba yempili. At the heart of the 2026 local government elections is South Africans' ability to put food on the table for themselves. Our priorities for local government is to ensure that all the forgotten communities are able to get services from local government. Tinhlangano tetepolitiki titilungisela lukhetfo lwabohulumende basemakhaya. Unfortunately, we could not reach our target. At least we were short of 3.45%. Kuthiwa kuphumelela kwalolu hlobo kamatikuletsheni kuleli kuyaqala solo lelive laqala kubuswa ngentsandvo yelinyenti. He has broken loose here. There's a good ball into the penalty box. Look at that! Unbelievable pass! Mane emacembu esive lasele emqhudelwaneni we-Africa Cup of Nations lebanjelwe kule Morocco. Tinhlangano tetepolitiki titilungisela lukhetfo lwabohulumende basemakhaya njengobe ludzaba lwekwetfula kwetidzingoncandi buholi kanye nekushintsha kwabomasipala luhamba embili kumkhankaso yato. Kuqala kweminyaka kusho kuqala kwemalungiselelo elukhetfo lwabohulumende basemakhaya. Ngesikhathi ANC umgogodla wemkhankaso wayo kulungisa simo kumasipala emacembu laphikisako athi akulungiswe kwetfula kwetidzingoncandi nekutiphendvulela kubomasipala. Our priorities for local government is to ensure that all the forgotten communities are able to get services from local government. I-Freedom Front Plus ithi bomasipala bangasebenza kahle uma buholi bucotho kuphela nekubekana etikhundleni ngobulunga bemacembu. It's time that we appoint people on merit. We can no longer afford not to have the best able and qualified people in all the various positions that are currently vacant on local level. Bani ngeludzaba lokukhulisa umnotho kude kushintshe timilo tebantfu bakuleli. At the heart of the 2026 local government elections is South Africans' ability to put food on the table for themselves and their families. This depends on local economies that work. Netinhlangano tetepolitiki letisanza kusungulwa titibeke phansi njengoba tithi lushintsho lubalulekile kubomasipala. Now is the time for change, and so as Build One South Africa working with Unite for Change, we will be fielding the most competent candidates you can find in communities. We want candidates that are honest, that are ethical, candidates that can deliver. Indvuna yetekusebenzisana ngekubambisana kwabomasipala kanye netendzabuko isengamemeteli lilanga letawubanjwa ngalo lukhetfo lwabomasipala. Kuphakeme imimoya emahhovisini esigodzi sase-Florida lapho khona abatali kanye nebafundzi bafole emalayini ekufuna indzawo yalonyaka njengobe nelikusasa labo lingacaci. Labanye batali bathi ticelo tabo tamukelwa ngaphambilini kanzi kamuva batfola imilayeto yekuthi leto ticelo tabo atisaphumelelanga kuleto tikolwa kanzi lekuyintfo labangasayiconsi. Labanye-ke bebafundzi bavakalise kukhatsateka besaba kutsi kungendeka bangatfoli lusito ngaphambi kwekutsi kuvulwe tikolwa kusasa. It makes me feel upset, and applying on this online thing, it's really not working for us. And we are here, and also the queues not moving. It is so not working because it's been years that people have been complaining. Even last year, people have been complaining. Even this year, it's still the same procedure. So I think the department should just go back to the old system, whereby we worked in schools, applied at schools, and because that worked so much better than this online thing. I've applied. I was the first group that applied, and last week I was here by the district. I was sent to school. I went to school yesterday and today, and I'm still coming back here to the district again. So it's really frustrating, not only for us as parents, but even for our children, because tomorrow they're starting with school, and then they've got nowhere to go. Kuthiwa kuphumelela kwalolu hlobo kuleli kuyaqala solo lelive laqala kubuswa ngentsandvo yelinyenti sengiso ke isikhathi sekujabulela abafundzi batali kanye nabothishela velonke njengoba ke sevele iphumile imiphumela yebafundzi lababhale lihlolo lwamatikuletsheni kulomnyaka lophelile tifundza ngekwehlukana kwato kuleli tikwenhle temfundvo tibungata imiphumela lemihle.
Umphathiswa welitiko letemfundo eMpumalanga uncome bafundzi bamatikuletsheni beminyaka wa-2025 kulandzela ukuthi lesifundza sithole emaphesenti langu-86.5. We are very much happy today to be announcing these results as Mpumalanga. Like you've already alluded that we are from 84.99% with an improvement of 1.5%. We are very much excited. However, we must note that the Premier gave us a target of 90%. Unfortunately, we could not reach our target. At least we were short of 3.45%. However, that target still remains as a result. So we are going to make sure that we're starting as early as tomorrow when the school reopens, that all classes at the very first period, every learner is in class, every teacher is in class, teaching and learning is taking place. Kanti ke esifundeni sase Free State litiko letemfundo lithi alisoli lutho kulababhalela uhlolo lwamatikuletsheni kulomnyaka lophelile uthi lesifundza sithole emaphesenti langu-89.3. Umphathiswa wesifundza se-KZN ubonge bafundzi bakulesifundza ngemiphumela lemihle. Lesifundza sithole emaphesenti langu-90.6 sabamba nombolo 1 kuto tonke tifundza. Each learner who had reached this stage has demonstrated courage and determination worthy of recognition and respect. To those who have achieved their desired results, we congratulate you in your success and encourage you to remain humble, focused and committed as you transition into higher education, skills development, entrepreneurship, or the world of work. Esifundeni sase Limpopo abakakwadi kwethula imiphumela yesikolo iGadimo Gamampa lesisenzaweni lesemaphandleni eMafefe kulandzela kugcwala kwemfula iMuhlopi. Sifundza seNtshonalanga Kapa sithole emaphesenti la-1,000 esikolweni iSilikamva. Lesikolo besolo setama kwenta kangcono kusukela ngeminyaka wa-2019 lapho besisime khona ku-40 wemaphesenti. The highest bachelor's pass rate ever at 49.2%, which of course is a strong indicator of quality passes in education here in the Western Cape. Siphethe ngesifundza seMpumalanga Kapa abafundzi beminyaka wa-2025 lababhale ematikuletsheni baphumelele ngemaphesenti langu-84.17 lekuveta kukhula nakubuka kutikhandla kwebafundzi emisebentini yabo yesikolo kulesifundza. Njengoba bafundzi bakuleli bamatikuletsheni ba-2025 babungata kuphumelela nga-88 wemaphesenti lekulinani lelisetulu kundlula yonke iminyaka. Emehlo ke athe njo ke kulabo labaphumelele ngemalengiso labavela etifundzeni Mpumalanga, Limpopo kanye neNtshonalanga Kapa. Sifundza seMpumalanga siphumelele nga-86.5 wemaphesenti kanti ke sikhombe kwenyuka uma sicathaniswa neminyaka lowengcile njengobe sinyuke nga-1.6 wemaphesenti. Kepha ke kukhuluma kabandi sinalokhulumela litiko letemfundo eMpumalanga Gerald Sambo. Gerald, siyakubingelela siphindze sikwemukele etindzabeni tesiswati la ku-SABC. Sibonge umsakazi, sibingelele nakubabukeli emakhaya, sibonge nelithuba nisinikeze lona somnyango wezemfundo eMpumalanga. Asicale ke ngekuhalelisela sifundza seMpumalanga ngekukhuphuka nga-1.6 wemaphesenti kundlula umnyaka lowengcile. Ingabe ke nende njani? Kubalekile msakazi ukuthi sikhulumisisho somnyango wezemfundo ukuthi siyenze konke kusemandleni wethu ukuthi labantwana siyabasupporta kakhulu abantwana baka-grade 12 kule ikolo zakwa-quintal 1 to 3 sibe sibathengela ama-tablets kodwa futhi siphinde siqinisekise ukuthi iy'kolo eziperforme below 70% kulo mnyaka ka-2024 sizibiza ngey'kolo ukuthi ziya-underperforma la siqinisekisile ukuthi makuvala iy'kolo ngabo-June nango-September siyenze ama-spring nama-winter classes for lezo zikolo lezo asicashe khona abothishere labakhombise ukuphathisa abantwana ngendlela lejabulisa kakhulu kumnyaka ledlulile sibafaka lapha ukuthi bafundise abantwana kakhulu kulama-subject lasiwabiza ukuthi ma-high enrollment subject baphinde futhi babuke i-content yabantwana la kukhombisa ukuthi abantwana banokusheka khona ngoba bafika kulama-spring nama-winter classes labantwana babhala ama-pre-test la azokhombisa ukuthi kulawo ma-subject la attenda kulama winter or spring classes kunala kukhombisa ukuthi basheka khona bese bakhona ukuthi babafundise bacizele kakhulu labona ngathi labantwana bethu basheka khona bese baceda futhi babhala ama post test ukuze kubone ukuthi impact ibe ngakanani lokho sibonile ukuthi kusincede kakhulu siyemnyango wezemfundo ukuthi sikhona ukuthi sithuthukise indlela abantwana bethu baphase ngayo kodwa okunye sikubonile abothisha bethu eMpumalanga bakhombisa ukuzimisela kakhulu ngoba
bazinikela ama-morning classes, ama-afternoon classes, baphinde nama-weekend classes, nama-holidays. Zonke iy'kolo zethu kakhulu ley'kolo zasemakhaya emsakazi besibabona bothisha bahambe bofundisa abantwana uqiniseka ukuthi babaprepare ukuze babhala lama-exams. Siyababonga bothisha bethu ngale ndlela abasebenze ngayo, kodwa futhi nabo abantwana bethu masibavakashela sihamba nomama uLindi Masina njengomphathiswa wezemfundo eMpumalanga ahambe abagcugcuzela ukuthi bafunde bazimisele. Abantwana bebasitshela basho ukuthi bona vele bazimisele ukuthi bafuna ukuphasa ngamalengiso, bafuna ukuphumelela, bazikhandla emfundweni zabo, nabazali laba basekele labantwana while basakwenza lokho. So sibonile ukuthi kube nokubambisana okukhulu futhi namanye ama-stakeholders la bebakhona ukuthi bafike basilekelele la kumele sikhona ukuthi silekelele abantwana khona kakhulu kulama-program la besinawo la esiwabiza ukuthi ma-extra classes. Abanye bebakhona ukuthi bafake imali, abanye bathenge ama-resources kanjalo. So siyabonga kakhulu uMnyango wezemfundo kule support esiyitholile, kodwa sibonga abantwana bethu ukuthi kusukela ngelanga lokuqala kuqala ama-examinations bakhonile ukuthi bazimisele bahambe bobhala. Sibonge nomphakathi ukuthi uqinisekisile ukuthi ngalesi sikhathi abantwana bethu babhala ngaso ama-examinations la emphakathini kunokuthula, i-environment emakhaya nasemphakathini iyavuma ukuthi labantwana bakhona ukufunda, baphinde futhi zokuphepha ukuthi abantwana babakhona ukuthi bafunde late ey'koleni nabayenza ama-camp baba-protected abantwana ukuze kuqinisekisa ukuthi i-priority kube ukuthi abantwana bethu abafunde bafocus ey'fundweni zabo ukuze bakhona ukuthi baphumelele. Siyamjabulela lo 86.55%, kodwa inhloso yethu ukuthi sithole u-90%. Kodwa into ebalulekile ukuthi bazi abazali nomphakathi ukuthi inhloso ye-department ukuthi bonke abantwana baphase kuma-matriculation bakhona ukuhamba botukisa imfundo zabo, kodwa sithe masingakhona ukuthi simthole loyo 100%, at least masingatholi u-90%, singabe sisebenze kakhulu. Kodwa namanje le improvement iyasikhomba ukuthi kukhona la siyakhona uMnyango wezemfundo sochubeka sisebenze ngokuzikhandla ukuze siqinisekise ukuthi ekugcineni abantwana bethu bonke eMpumalanga baphumelela bababhala i-grade 12, bangaphumeleli nje kodwa kube equality. Masingabheka ama-results wethu kulo nyaka suka kuyo sinabo about 28,000 ama-bachelors out of about 58,000 lababhale ama-final examinations abantwana bethu. Siphinde futhi sina about 17,000 yama-diploma bese labanye kuba ilawo ma-certificates. Yasikhomba ukuthi equality yethu naku-mathematics naku-physical science nama-subject lasicugcuzela abantwana bethu ukuthi abafunde ngokuzimisela ngoba lawo ma-subject yiwo lasiwabiza kukubamba nje emlonyeni kancane Gerald, ngenxa yesikhathi sitawucela nje kuyibeka la. Sibonge kakhulu isikhathi sakho. Sibonge kakhulu sibonge nababukeli emakhaya. NguGerald Sambo lokhulumela litiko letemfundvo eMpumalanga. Kanti-ke mbukeli sikubutile ukuthi ngekubuka kwakho ingabe ke tikulungele tikolwa kwemukela abantwana kulandzela kulimala kwaletinye ngenxa ke yetimvula letinemandla. Nawo umbono wakho. Hayi, masivule izikolo Msasazi, masivule izikolo. Uhulumende enza iplan yoba abantwana mabafunde uba sekulate kwangoku uqala unyaka nje. Abengabazali abanoxanduva lonceda abantwana xa imvula inetha, ababagade bathathwe zii-transport basuke esikolweni ngoba bazawushiywa zizifundo xa behleli ekhaya mhlawumbi le mvula ingangayeki. Ngenxa yokuthi kumele kufundwe kanjalo nohlelo lokulungiswa kwezikole alisheshi njengoba sisuke sifisa. Into engibona ingcono mina ukuthi okungenani kufakwe omahamba nendlwane ezikoleni lezi ezithintekile ukuze ukufunda nokufundiswa kuqhubeke. Ngokubona kwami ngibona ukuthi mina uhulumende ngabe tima kancane itikolo tingavulwa nyalo ngoba na uthi uyabuka lemvula idiniketa amandla imifula igcwele. Ngokubona kwami izikolo zithe zonakaliswa imvula azikabi sesimeni sokwamkela abantwana. Uhulumende makakhawulezise alungise izikolo kwenzela abantwana bafumane indawo yokufunda kwa-early. Ikolo tona tikulungele msakati usidingavulwa but into lengikhala ngayo mina ngikhala ngalesimo selitulu. Imvula iningi kakhulu bekufuna abehulumende at least mhlambe uhlehlisela amalanga kancane. Lona umbono wembukeli. I-SABC ete yethweswa ukuthi phendvulela ngawo. Kuletinye umasibiya ititolo. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ingabathi ye-Afrika inelithuba lelikhulu eludzabeni lwekuvuselelwa kwemandla.
Wamukelekile mbukele esigabeni sesibili setindzaba mawucetha ngena ukhethe kahle kusekhona hlala nathi. Mengameli Cyril Ramaphosa uthi ingabathi ye-Afrika inelithuba lelikhulu eludzabeni lwekuvuselelwa kwemandla. Ramaphosa bekakhuluma engcungcutheleni lebuke emandla nebaholi bemave e-Abu Dhabi. Titfunywa tikhulume kabanti ngekutfutfukiswa kwetakhiwo ncandi emaveni laseningizimu yemhlaba. Njengoba emave lambalwa ahambisa imbili kushintsha kwemandla, mengameli wakuleli Cyril Ramaphosa ukubeke kwacaca ukuthi kushintsha kwesimo selitulu nekuthuthukiswa kwemnotho kufute kuhambelane. The African continent is least responsible for the climate damage, and yet we are having to carry the burden of what other locales in the world have done to climate change. Mengameli Ramaphosa uphinze wathi lengabathi yeAfrika icalela uhambo lokufuna imali ekulwisana nemthelela lobangwa kushintsha kwesimo selitulu. And we're very pleased that a number of other countries in the global south have followed in the wake of what South Africa did. So we became leaders, and what that enabled us to do is to attract investment. We now have attracted South Africa, particularly in the northern part of our country, in the Northern Cape, which is the better radiation area in the world, more than 110 billion rands in investments. Kusenjalo, mengameli waseNigeria Bola Tinubu uvumelene na mengameli Ramaphosa wathi mhlabhlangene awungabukeli phasi letingcinamba. The theme of this year's summit, the nexus of NECT, off-system goal, underscores the urgency and integration required to substantiate a sustainable transition across finance, technology, energy, and human capital. Lo mhlangano uhlose kuqala tinkulumo, imibono kanye netisombululo letitawutfutfukisa emave emhlaba. Nasivakashele timakethe tetimali sifuna ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Kutamidlalo mane emacembu esive lasele emqudelwaneni we-Africa Cup of Nations libanjelwe kule Morocco. Lamave atawudlala imidlalo yekuhlungela yemancamu kusasa. Legibhithe litawutfolana etulu nele Senegal kuthi ke le Morocco libukane nele Nigeria. Nigeria agcina ukuphakamisa isicoco se-AFCON nga-2013 eNingizimu Afrika ngesikhathi iceceshwa nguStephen Keshi lo sewaliflathela la kuleli. Yehlula iBurkina Faso ke ngeligoli linye ecanzeni e-FNB Stadium. Nga-2023 iNigeria beyidlala kuwemancamu la ishaye khona ligoli kucala emayipholene etulu ne-Ivory Coast. Kepha-ke esiwombeni sesibili Sebastian Haller waphula tinhlitiyo tebatsanzi nebalandzeli belibhola baseNigeria njengobe i-Ivory Coast yaphumelela ngemagoli lamabili kulinye. Kusasa ema-Super Eagles alifonana etulu nebasingathi balomcuselwane lokuyi-Morocco yona lenetihlabani letidlala mshiyalo wa lethembele kuyito ukuthi titawuphakamisa isicoco sesibili selive lato njengoba bagcina nga-1976. Kulomunye umdlalo wesemifinal iGibhithe itfolana etulu neSenegal. iGibhithe ke yagcina kuphakamisa lesicoco nga-2010 lapho bese isiphakamisa khona emahlandla lamathathu ngekulandzelana. iSenegal yona igcine kusiphakamisa kumcuzelwano wa-2021. Umdlalo weSenegal ne-Egypt utawube usethanjiye kusukela ngensimbi yesikhombisa khona kusasa. Mina ke ngingumduduzi Ndlovu leti tindzaba te-SABC ngikubikela ngisejuze. Kunasibusiso Mahlalela kulethamba embili kulephuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu.
Lishonile Rebecca sivusela kumbukelo wethu Swati khona ke ekhaya konke umnyaka lomusha namuhla ehlelweni sinelisekele endvuni temfundo sisekelo kuleli ve Dr. Jana Mhawule ukhuluma kabandi ngayo imphumela abafundi bakamatriculation lekhululwe kuleli langeni la itolo njengoba ke namhla sicela kakhulu kusuke sifunda sethu seMpumalanga kulandzela kumetelwa kanayi ke imiphumela ngetolo kwaloko kuyaqhubeka ke itimvula nekudala ke umonakalo lomkhulu lapho ke nebantu balahlela ke impilo dabo kunati ke itimvula siphinde sihambe sikhulume kabandi ngathi ke nathi ke imvula nokusike sive singahamba siphephe kanjani siboleke indlebe ngesimbi esithupha usimathi bensimbi esikhombisa kumsakazo lokwala kwa FM kulihlelo letiphuma embiteni kuyesibu siphinde simmukele futhi naye eminyakeni lomusha mbukeli tiyaguca talomuhla kanti ke asiphinde sihlangane ngalwesine lesindebele tikhona kusasa ngesikhathi lesifanako enkundleni lefanako letelama leti letiphela nyalo tikhona ke ngensimbi yesikhombisa ngesixhosa sikhona nesimo selitulo nanto zakhe mathebula inzambama lenhlengwane Asikubingelele sikwamukele kunasi isimo selitulo kusihlwa namuhla ngwala lomuhle kanti ke masibuka sithombe sethu akhombisa kumahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke la cishe ke la eMpumalanga yelive ngwala lomuhle njengoba lapha kuye ke la 60% kanjalo ke na 80% kakhulu kade enkomazi eMpumalanga kanti ke masithubeka naselangeni la kusasa ngwala lomuhle achubeke njalo ke lawo mathuba emvula njengoba lapha kuye ke la 30% eTsholola Kapa kanti ke achubekile nakuye la 80% eMpumalanga kakhulu kade enkomazi yofika ku Komatipoort ngwala lomuhle kanti ke naselangeni la kusasa nobe ke kusihlwa namuhla sikhona ke lesixwayiso lesivela baka South African Weather Service ngahle ke ucuba umlilo kakhulu kade eTsholola Kapa ikakhulukazi sifunza iNorthern Cape kanti ke lichubeke njalo ke nekuduma kakhulu mabuya ke la ikakhulukazi sifunza ke la eMpumalanga kanjalo nencenye sifunza ke la iLimpopo ngalo lomuhle kanti ke naselangeni la kusasa siyachubeka ke lesixwayiso njengoba uchubeke njalo ke umlilo endzaweni leTsholola Kapa kanjalo nayo lemvula ke letinika amandla kakhulukazi eMpumalanga ngalo lomuhle bantu ke bacaphele njengoba kusasa bantwana ke baya ke la etikolweni kanti ke masibukela ke la emazinga ekshisa kusemenjane langeni la kusasa masibuka ke la sifunza eGauteng indzawo lefana nabo Pretoria lapha kuye ke la 28 26 ikakhulukazi eJohannesburg kanjalo nase Springs 29 ifuthumele lapha eVernaghen kanti ke sifunza iLimpopo endzawo lefana boMusina lapha ku 27 likhombisa ke kufuthumala kuyashisa liphala leThabazimbi nga 31 ebela lapha ku 30 mawubuka ke la ePhalabula lapha kuye ke la 24 kanti ke sifunza iMpumalanga lesikhombisa kuba nemvula sikhombisa ke kuphola mawubuka ke la kubomashishini nga 22 24 imbombela 27 ngale ke emkhondo kepha ke kuyashisa iStanderton ngaye ke la 30 ngwalo lomuhle kanti ke sifunza iKwaZulu Natal endzawo lefana boMnambithi lapha ku 33 32 eKokstad mawubuka ePort Shepstone lapha ku 30 kanti ke 31 indzawo lefana ke la nabo Durban kanti ke Eastern Cape indzawo lefana ke la nabo Maletswayi lapha ku 32 enquba lishisa likhipha umkhovetsheni nga 42 kanti ke kona Joli lapha kuye ke la 37 33 mawubuka ke la eMakhanda ngwala lomuhle kanti ke iWestern Cape indzawo lefana nabo Vredendal lapha ku 31 kanti ke mawubuka indzawo lefana nabo Glen Williams lapha ku 32 37 mawubuka ke la bo Beaufort West 30 eGeorge ngwala lomuhle kanti ke iNorthern Cape indzawo lefana nabo Springbok lapha ku 32 eCalvinia lapha kuye ke la 31 40 eUppington ngwala lomuhle liyashisa kule indzawo leto eKimberley lapha kuye ke la 37 38 mawubuka ke la kubodi angwala lomuhle kanti ke sifunza eFree State tindzawo letifana ke la nabo boBothaville ngwala lomuhle lapha kuye ke la 36 kuyashisa ngale Welkom nga 33 mabuka ndzawo letifana boBloemfontein lapha ku 34 kanti ke tindzawo letifana boFicksburg nakhona likhombisa ke la kushisa ngaye ke la 30 ngwala lomuhle kanti ke masichubeka sikubukela ke la sifunza iNorth West ngwala lomuhle kakhulukati mawubuka ke la tindzawo letifana ke la nabo boTosca lapha kuye ke la 36 kuyashisa nakubo Vryburg ngaye 33 wehlele ke la kuboTaung kanti ke mabuka ndzawo letifana ke la nabo Bloemhof lapha kuye ke la 35 lokuthi kuyashisa kule tindzawo leto ngwala lomuhle angisho ngithi kungako bengikuphathele bona busuku abube lobuhle